Manipur top channel gi maikei gi marueba paukra laitan pokpida lau khoiba changlubasing Kuki singna nauri kapsin attack toropadi gi sarang na tokre Kundrakum assembly constituency gi sagolmang police station konba laitan pokpi maitei khulda lau unana ba khoiba changlubada masing yam laba Kuki nupi amasum nupa singna saitu utu paiduna nauri kapsilaktun attack torokre hadi Thaudo do lau unari ba lau pamadu Kuki singini haiduna lau khoiba lak maitei singda ngasi pung mapalom tarapada nauri kaptuna attack torokhibani matam sana nakalani gi marak laitum na thana ba nung langman singba sathanaki Kuki na ha mayam amana nauri paiduna sangsilalaga maitei sina kapsilakpada miyu ema makhong na panduna kara sokhi haidi Thaudo du gi matang na laikai du leiba miyoi amana phongdorok gi matu in laitan pokpi haidi ba mafam sida maitei gi yumnak sam gi khairum khunaduna leiri haiba wafam adugi miyamgi sinpham lau singuna oiraga lai ngokhigi lau uphamasi laitan pokpigi sadulam pak haiba mafam duni maitegi yum sari mafam aduga di kilometer amarum tamak lapnai lakol aduda lau sangam kunthrarum tamak lai apikpa lakol amani revenue district na Imphal East ni lakol adugi hek loisilak pasarukta yumnak kunmuk khundaba Songpen haiba Kuki khulamale haiba khulasi Kangpokpi district ki Sekul sub division gi manung sali haidi loinana haiba thaudo sigi video footage sing social media sing da thadok narakpada su Kuki singna makhut khulai paiduna laibigi saktam social media sing da uba phangnaki amaromdana Isreal amasum Iran gi lan humni surakpa numit Isreal gi Nongthak lambi thingjinkre Iran da marfu Isreal da tarasikhre Iran amad Isreal gi marak afaba makhal ki khulai season adun attack sa thabagi thawok numit humni surakpa loinana nakalani gi marak sound ama da tokri amas misimina kya yauri haidi Isreal gi defense force na phungdokibagi matungina ngaseyu angan badana nakalani misal season adun attack sa thanabada Iran gi defense ministry gi headquarter amasum nuclear project ama ata thuan mangamri loinana Iran gi miyoi marfurom siri haiba sapsana khangli nuclear khulai sangbatpagi Thawra ama paikhatuna Isreal sauna singnarakpadigi Israeli defense force na Iran gi marueba nuclear khulai thampam amadi misal factory singda attack satakibani matung tarakpada nakalani na khut hanaduna Nongthaktagi attack satarakpadigi Israel na Iran gi kunung Tehran da leiba yamna marueba thawk thampam oiriba Saharan oil depot attack sataraki Tehran manakta leiba oil refinery amadasu misal kapsin attack sataraki matausun manakalani magna afaba makhal gi khulai sisinaduna attack sa thanarpadagi Jerusalem amasum Tel Aviv ta siren khongduna miyabu mikup homsina lainaba khan kheri amarondana miyoi manga su positive oire punna tara ghumdoi shuri Manipur COVID-19 gi laisa tapna gwangkhalakli garang phawbada COVID ki positive case ni pa lerambasu ngasi nauna manga amag positive oirakpadigi punna tara ghumdoi shukre ngasi nauna positive oikraba miyoi manga adu gi manungda ahumna nupi ni eduga ani na nupani nupi ani edu gi manungda amana Mantripukhi area dagi ne eduga amana Babupara dagi ni aduga atopa amaduna medical college amada thabak tawbini nupa ani edu gi manungda amana CRPF ki personnel ni aduga atopa nupa amaduna singjamai yumnam laikai gi area aduwai dagi ni hairi makhoi thoina khudong thingai oide hairi amaromdana Manipur Kukiland haiba laite Foothill Naga Coordination Committee Manipur Kukiland haiba mafam laiti wakal na sagala Kukiland puthokliba sina state asida thokliba irang asigi maruoiba horakpam oiri haina Foothill Naga Coordination Committee Imphal gi mekei gi phongdorakli committee asigi media cell na thadorakpa chirolamagi matungina wakal na sagala ga Kukiland thonjinduna makhoi lam oina bo hotnariba sina lamdam asigi yelawmi gi lamsing munnaba amadi asengba asumba du muthatnaba hotnabani puwari dagi aikoina khangmangamlibani Kuki haibasi lamdam asigi yelawmi nate Myanmar mas Bangladesh dagi haijalakpa miyan chani Mount Kaupru Mount Thangjing amasum SP road haina semdoktuna maming kya thonjiliba sigum thawong sing asi khatnaba hobutana tana yelawmi sing singnabani haina su sirol sina phongdokli amaromda naga singna khundaba mafam singda lam khopsinduna Kuki militant group singna bunker sajinba laifam chafam sajinba lambi thingjinba amadi maram sadana sel komba sina nukshi sanana punni hingminaba haiba wakhalon adu buthugaina bo honabani naga gi lamda sangsilaga hingsa sathaduna lam lauksindana bo honariba sing yauna Kuki militant sing ka hen thabak sing khudak leppadabani mapandagi drug amasum kusu khulai kya
पुशिलक्तुना सथरीब का हेन थौंगसिंग असिना लमदम असिगी तंगदु लैताब फिबमदा अकायब पीरी मरम अदुना अतोपगी लमदा संगशिलगा वाखलना सगतपा होमलैंड समगतुना हानदगी लैमिनरीब फुरुपसिंगबु तोकाई तहननबु होनरीब सुकुदक्ता लेपकदबने येलो फुरुपसिंगबु इकाय खुमनबगु लोइनना वाखलना सगतपा कुकीलैंड समगतपगी खोंफम हंदोक्तरबदि येलो मिसिंगी मेयक्ता लखोलकलिब थौरांग असिगी सबसाब पखुम पिनब थौरांग तौदुना लैरि हैनसु फोरिल नगा कोऑर्डिनेशन कमिटी FNCC की सिरोल सिना सुमखाताना फोंदोरकली मणिपुर टॉप चैनल की मैकेरी की मरुएब पाउखरा अहानबदा कंगला पाउ की एडिटोरियल मैम थमजरी कुकीना अथिंग थमलीब मीतै की लौफम सिंग लौ उब यानब थौरांग लखोलकपा इंकुमजा लिसिंग अनि के कुनगो हुमदोई की मे अहुमदगी इलीगल इमिग्रेंट सिन कुकी जौनर कोटिरिसिंगना मीतै मियाम की मथक लंदादुना मणिपुर की अपुनब सक्तम थुगाइदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगना कुकी कंगलुखियोबा लेबाक जालेंगम सेमनबो होनरकलिब सही एनी हेंजिलकलब फावबा वरोइशन पुरक परेथ्री वाथो असिगी वरोइशन पुरकनबनी हाइदुना लैंगाकना बफर जोन रेड जोन एफेक्टेड एरिया ने हाइदुना सही एनी हेना मितैसिंगना मसा मसागी लौफम लौ उनब होनबदा कुकी खुलाई पाइबसिंगना अथिंग पीबमदी फौ थाकिब मफमसिंग मखोइना फौ लोकपगी थबकसिंग नमदुना सथदुना लेरकली हौजिक इरांग खरा नेम थरकली हाइदुना कुमसी सही की ओइना सु मसा मसागी लौफमसिंगदा लौ पाननब होनबदा सिक्युरिटी फोर्सना लौफमदा संगबमदी थबक सुबु यारोय हैबिगी अथिंग पीबदिगी लौमिसिंग खक्तना तना मियामगी मिफमदा पेनब अमदी खुसाउनब लोइना अथिंगबसिंग थेंगननिंगबगी इहुल उब फंगी येलो मिमितै खुंजा लौमिसिंगना मसागी लौफमदा लौ उब थिंगदुना इलीगल इमिग्रेंट्सिंगना लौ मपू योंग तानबगी थौदोक सथबंगमलक्लिबा मितैसिंगना मसागी मरमदमदा मितोकुमना हिंबगा पंखकनरखिबदगिनि फिबम असी यौरब फावदा लैंगाक मरु ओइना मियामना कयाम कुइना करिसु तौबंगमदना येंगदुना लैखिगदौरिबगे हाइबा लंथकनबो वहंगलेरकली अदुबु लैंगाकी माइकैदिगी मितैसिंगी कुकीना मुनबिख्रबा लौफमसिंग कन्ननबो होनदना लेरखिबगी सैरक्ता कोकोमी फार्मर्स विंग लौ उब यादन लेरखिबा तंपाकलम की लौफम सिंग सही एसी खरे सीजन सिदगी लौमी सिंग लौ उब याहननबो होटनरी हैबो वाफम फोंतोरकलिबसी थगतने ओय कोकोमी फार्मर्स विंग लौखलकलिबा खोंथांग माइ पाकपंगमनबा मियाम लौमी सिंगना मपुंग फाब कोऑपरेशन पिफम थुई कोकोमी फार्मर्स विंग इरांग सोगलबा लौफम सिंग लौ उब याहननबा होटनरी हैबो वाफम असी जून 13 कोकोमी फार्मर्स विंग सिंदुना मेजर खुलदा लेबा मणिपुर प्रेस कपता 1 day discussion for uncultivated affected areas in Manipur haibi hiramda khananainabagi thorom pangthokkiba aduda farmer wing gi convener AP elangum phungtokibane magna makhatana Manipur gi lawmisingna thengnari singnabasing yamna yame inglising ani ga kungu humdoi gi me humdegi ngasi pawba buffer zone disturb area red zone area singhaiduna lawmisingna sahi kya law uduna laksaba lawpham singda law uba phangdana leirakpa siklebthibane lawmisingna masagi lawphamda law ujabada kuki narcotic sing ngahak leitana nongmai kaptharaktuna misi mina aso apan nanghanduna lakli asigumba kaya asitigi ngakthoknaba handaki खरीब मोनसून सीजन लापसीदा लौमी सिंगना मसा मसागी लौफमदा अकीब लेतना मही मरोंग सिंग थाब याहननबा मदी लेनबा लैंगा की अथॉरिटी न पेखतफम तोप थबक सिंग पेखतपियु हाइबा मंगजौनुना सेक्शन वाफम थमकिबा लुमना लौफम थुई कोकी सिंगना मीते की तुवान तुवान मफम सिंगदा लैबा माइते की लौफम सिंग अथिंगबा थमलिबा लौफम सिंग अदुदा हंदकी खरीब लौरोक नंगनबा लौ सिंगु तौबा संगमदा कोकी अमदी सिक्युरिटी फोर्स सिंग अथिंगबा पिरकबा थोलबदी नकल अनिगी मरक थोअनिंगबा थौदोक सिंग थोलकबा थोलबदी हेना सावबा वाथोकी लांथोक थोलकपियाय असिगुम्बा लाइबक थीबा थौदोकसिंग थोअंदनबा हौजिक लैरिबा पीआर लैंगा की लुसिंगबा गवर्नर अजय कुमार बालाना अथुबा मियेंग संगम थुई कोकोमी फार्मर्स विंगना कुकीसिंगना अथिंगबा पीरिबा लौफमसिंगदा लौ उबु याहननबा थौरांग लखोली हाइरिबसी माइपाकहननबा होनरकने हाबिगी थाजबले मिया मरु ओइना लौमीसिंगी मफमदा लैरिबा थाजबसी मंगंदनबा होनफम थुई लोइनना इरांगना सोगलबा लौफमसिंग लौ उबु याहनबा होनरिबा सिगा इरोइनना आसानबा मियेंग अमगा लोइनना लौमीसिंगदा मतम पुनमक्ता इसिंग मारंग कायना फंगननबा इथै लखोंग संगतबगी माइकैदसु अखनबा थौरांग लखुतुना स्टेटस सिंजाक्त मिपाल तांगदबा लमदमम ओहननबा होनफम थुई लौ मपु योंगना तानबगी थौदोस यामना तांग थोकपा तायोनबा थौदोंनि लौ मपु योंग तानबगी हक अमदी पंगलै अमरोमदना एमयू ना रिसर्च की लमदि हेना खुमांग सॉक्शननबा RIS का अनिसुपु ओइना MOU साइन तौनख्रे
Manipur University na Research and Information Service New Delhi gi hen asset pamari thamduna thabak paikhat minabagi matangda anirak suboina tha asigi humda MOU ama sign tawnakre hairiba MOU du hokiba jun ahumdagi mari phawba New Delhi da pangthokiba International Conference on Triangular Cooperation and South Cooperation manungda sign tawnakibane agreement asigi matugina Manipur University na University Connect Hub Initiative ki saruk ama oina Research and Information Service RIS ka samnana thabak tawminariba kunga mathui Indian University kunga mathui gi exclusive group singa kusamnana thabak tawu yaragani MOU asigi maruiba panamdi joint research venture information sharing amasum joint publication on topic of mutual interest ki matangda puna thabak tawminabani agreement adu Manipur University ki Vice Chancellor Naurem Lokhendro amasum RIS की डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर सचिन सतरबेदी अनि की मरक तौनखिबने RIS सी ग्लोबल साउथ की ओना डेवलपमेंट इशू अमसुम सॉल्यूशन सिंग थबक तौवा थिंक टेंग अमने थौरम अदुगो मरि लेना मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नौरेम लोकेंद्रना यूनिवर्सिटी न पैखलिबा थबक थौरम क्यागी मतंगदा संतोना हायरदुना यूनिवर्सिटी सिना बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ idea amasum collaboration and policy research in the mai pakna thabak paikhat pangamne Manipur University asi Southeast Asia amasum Myanmar gi affairs in the hena focus tawduna thabak tawri Manipur University na RIS ka MOU sign tawna khiba sina academic research the hena phagat hanbadana tana policy method research na singbar su hena pakhok sakthona paikhat mangam lagan haina phongtokhi panba yabri say esi January thara Manipur University amasum RIS ani gi marakta Indo-Pacific affairs ta miyeng thamdun ahan amasum MOU sign tawnaki ahan bi agreement asida maru oina Manipur University da Center for Myanmar Studies ki matang maru oina pali University asina RIS samnaduna thabak tori ba sina region asida research ki lamdi hen khumang section basungam lagani handak anirak suboina RIS ka MOU sign tawnaki ba sina University asigi research capability asi hena hengat han bagaloina academic community ga hena nakshindana thabak tawbung amlaga naike tentan asum na myam na thamjaram gi dugo house ko ina di myam paus mata solution jarage amasum makata ba no ba update myam punang ngai mina sai na su channel sigi make gi mangem phamda makata na thamjari